Pozdrav svima, danas ćemo pokazati kako da napravite Starburst. Znači, ovo je Starburst, ova slika. Znači, vjerojatno ste vidjeli na YouTube-u kao što mnogi koriste za thumbnail. Evo kako ćemo to napraviti. Znači, idemo na File, New. Dimenzije sam ja izabrao 1280 puta 720, znači width 1280 piksela i height 720 piksela. Znači, ok. Zatim trebamo da izaberemo boju, znači foreground, ovo kao prednju boju. Ja ću izabrati jednu svetlu plavu, znači vama je da odlučite koju ćete vi boju izabrati, znači ja sam izabrao svetlu plavu 31C 2FF, znači svetla plava boja. I pozadinsku boju, background, izabrat ću jednu tamniju, 0098 D8. Znači, ok, tamnija boja. Zatim idemo na Gradient Tool, izaberete ovaj Gradient Tool, budete sigurni da ste izabrali ovu prvu opciju. Ovdje mora biti označeno Linear Gradient, Mode i Normal, opacity je 100%. Zatim na radnoj površini, ovako dođete na sredinu, držite na tastaturi Shift i povučete mišem skroz do dole i dobit ćete ovako nešto. Zatim idemo na Filter, Distort, Way. Sad ova podešavanja zavise od veličine koje ste izabrali za dokument. Znači, ja sam izabrao da radna površina bude mi 1280 puta 720, a vi ako izaberete drugačiju morat ćete imati ova drugačije podešavanja. Znači, isprobavajte sami da dobijete ovako nešto. Znači, meni je ovaj number generators, kako već se kaže, 69, wavelength minimalno 28, maksimalno 29, amplitude minimalno 5 i maksimalno 145, znači ovo ostaje netaknuto 100%. Types sign ili shine, kako već, repeat edge pixels i kliknete OK. I znači dobijete ovako nešto ove vertikalne linije. Zatim idete na filter, ponovo na distort i izaberete polar coordinates. I budete sigurni da je označeno rectangular to polar, ovo je engleski. I kliknete na OK. I dobit ćete ovako nešto i to vam je to. Ćao!